Niwega muno ni undu wa gwitikira gutwarana na ithue nigakinya kahinda ka ndereti ya mbere ya muthenya wa umuthi wa Friday iria ni umemerekia murihire turugamirwo ni kambuni ya Fahari Homes. Fahari Homes ni kambuni ya kwendia migunda na twina CEO wao etagwo Benson Munana. Benson Munana negutira maundu maingi muno megie horo wa kambuni ino yake ya Fahari Homes. Ndai koragwo ikane handu marutanagia nao wira kugwa Fahari Homes na ni gutuhe namba yo ya thimu atwire kuria makoragwo atwire niki mena kio atwire ginya mission atwire kambuni yao niki itiagira niki ngiraha mwaka urathira wa 2025 na acoke ago challenge niki we tari uregira handu maundu maundu mara tukutikariria muthenya wa umuthi ni ungenda kunjuria kiuria namba yakwa ihaha ya 22488 no ungenda kuria Munana kiuria wikara ikuheaga namba yake ya thimu kuria makoragwo akwire ginya matwaraga mundu saitire icio ni imwe cia ciuria tugutigirira thino ndeka 30 iria ciukite ni twacokia. Benson Munana, good morning. Good morning. Kuhana atia Withayo kumaria twirigaine twirigaine gatene Friday irigari tutiaririe mwaririe na Kamau tondu ni twagirite gukungwira miaka 10 ya Inoro TV. Congratulations. Yes. And happy anniversary. Thank you. Na ithu twithayo twi ta team ya Fahari Homes. Yes. Na tugaikirana ukiona kamwe kega ukaha uguo nigetha tukirehe project itu tugitigire gutire mundu no mutwe gitigana thutha mundu urakwena rita ria mbere ri mundu no ninyi tagwa kugani Sakaja. Thank you muno ndo na hana Sakaja alingine majira kandi tohana ina Sakaja. Yes. But it's a good thing. Marito makwa ni Benson Munana, CEO kuria kwa Fahari Homes. Fahari Homes ni kambuni ya wendia wa migunda kana wendia wa ng'ondu na tuikundu gwetagwo Kamakis andu hetagwo Kamakis Naivas Building, third floor, office number T7. We hau kihunguro au kinyo hau bypass ona turathi na Ruai wahituka Green Spot ni kuna building yo ya Kamakis Naivas Building ugiambata third floor, office number T7 ni gutokora hau na ho ni gwenda gucokia ngatho cia mwanya muno kuri eroreri tondu ni matuceragira hau office-ini gwitu na njira nene muno tuonaga angi maroka gutwira nyona Munana Inoro migunda yo murendia iko tukaigwa tukenete muno tondu tukona to gutwirorera ni gutwira na guturumirira na kumiona haria turi ni ha na tugacokia ngatho cia mwanya muno oho twina namba ya thimu iria ngoikara ngiririkanagia mwiroreri ni getha gituhurira keraniri my colleagues aria me mwena wa office namba itu ya thimu ni 0704 namba gutira kuria mukoragwo tuhare Kamakis Naivas Building, third floor, office number T7. Na tuna namba ya thimu iria ina ginya WhatsApp ngira hu WhatsApp wetie kindu kana tume message ni gucokerio namba ya thimu ni 0704 00 meshokerere getha mundu akora 0704 00 kana njira nguhe ni 0704 0 maita matatu imwe maita matatu 0704 111 na makiria wagiriji nienda ko insist kana ko encourage mwiroreri oke gwitu office physically kana one on one mundu wothe ungihota guka office gwitu murango ni muhingure ukatoikare thi twaranirie tondu andu maikarite thi ni mahota kwaranania ningi makiria na njira nyandanduku na mwakihota gukihinyia maundu maria ri hihi muigithia kana mwiroreri agikorwa akiuria koguo karibu sana kore gwitu office twaranirie tuikare thi tucire tutigire ni wakoro gitaithika na ni wakoro ukiona kiria ukiona project ira wakoro gietha mundu rona Fahari Homes literally ya bereri neguo no yurie Fahari Homes mwia mwikaga atia na niki kimutongoragia uria mundu angiri taru kambuni yanyu niki giuga taru kutuga muci wotu gino tana inywe niki you get what I mean. Yes. Thank you muno wa bere giuga ni horo wa credibility ati kiria toko tugikwirira haha nikio tugukorwo tugikunengereria gutari undu turacenjia nikio ona tuka haha tuka na videos ya migunda turendia nigetha ona mwiroreri akiona uka kuona mugunda mugunda ucio ni awonete ona haha onia arathi go validate ati kiria toko tukire haha nikirathi kuona ground. So we are very credible in terms of delivery, even in terms of kuheana title. Ithu tutiheanaga kindu gitagwa certificate, we issue title deeds. So when you talk of credibility, to kwenda to kuhe title deed yaku, my commitment ona ria taranyona haha Njoroge ngoragwo ngihakikisha ati ni twako tukideliver muigithia kana mwiroreri na kiria twako tukimwirira gutigira muigithia wothe waigithia kwa Fahari Homes ni akorwo kinegero title deed yake na recently
policy ito ni suggestion ya gwetanira title deed no tireka ati igongona we have made sure that at every day is a title issuance day ati wakora ukigura tutiretera ati hide front wako tukiana title deed we wagora title deed cia kinya witu office tukagwetera goko kagira hau nigetha tukorwo to improve on our customer experience in our effort to providing kindu gitagwo superior customer experience nigetha muigithia wothe within wa kambuni ya Fahari Homes ni akorwo agikenera horo ucio na ni akorwo akienjoy. Number 2 ni kindu gitagwo flexibility. We are flexible even in terms of at the hide yothe ugenda tugutwara site visit we are flexible no tugutware any day kuringana na ni ndironeka ri kuringana na demand cia wira ri muri ukoraga atiriri mathari ngiro cine kwenda maroneka rucini ngi makoneka muthenya kwi mundu roneka arenda kwamba kuroka wira acoke ringi akorwo akiumira after that ringi tumutware site visit kwi murenda tumuguthukie site rucini nigetha acoke agithie wira. So we are that flexible koguo that is part of our policies cia gutigira ati tutiratiga mundu rumwe na thutha nginya no miena ya mirihire tuthondeka nginya a tailor-made payment plan ya gutira ntokua mundu wothe. And number 2 heke tutaga trust and accountability. Trust and accountability re ya turari horo wa accountability turari horo wa riria toko tukihe mwigithia kiri ha broti yake ri tutigagira ati mbeca icio guo ri we can account for it na niho tukoragwo na system itu iri ati hoka wari ha broti yaku ri broti ndo ikorwo kihutio ni mundu utumagiro message thimu-ini kwirwo ati twari receipt mbeca ici na thire waku ndi mbeca fulani koguo niho ta go keep track ya nginya thire waku. And we even do regular audits gutigira ati audit ici ni aturatirire we have a gap here. We need to put internal controls hano gutigirira ati gutire na gaps irakorwo ikiyumiria ria turathina ria turakorwo tukienderia aigithia itu. So that is what Fahari stands for. Haya ndenda kwiyuria atiriri kumarira wokire we ni wambire gutu introduce ra kundu tawo githioko wana gwicira Fahari mwagire gwitwo Fahari Kithioko niguo ona igithia ingi ni manjira goguo na ngamacokeria ngatho tondu aigithia ni matumire tumenye Kithioko na ngwira twendagia kundu gatagwo matu o aigithia igana na magituria horo wa kana tuthiathia hau mbere twethe handu you are right affordable handu mangikoma makiona mugunda ra mahe value na ni handu mangihota ku afford. That's how we came to realize about Kithioko na omothe ndoka na Kithioko ngijitikire ringi tumehutie na Kithioko Kithioko hihi ona mbere ya nyambite gukihena details ciakuo gwenda kuya mwiroreri ndi mutware Kithioko niku yereka tuone bica nigetha ututware na bica Kithioko waima taoni handu he gwitwo Thika uguthi na mwena wa Kirima Mbogo uthie uhituke taoni etagwo Matu just 20 minutes drive kuma Matu niho guthie taoni etagwo Kithioko. Kithioko waima hau mugunda witu wi nduri wi kindu ndagika ta 5 just about a kilometer kuma highway ni na ni mundu tari na kiriga tondu wi main road ni na ni tuirigite tugekira gate tugatema barabara na nona mugunda niguo cio tugatinangia broti cia 50 by 100 na ni kundu kwina neighbor kwina mai kwina thitima na tuhakite rangi wa blue na green koguo we barabara-ini iyo ya kuingira mugunda itu ukomeire bara iyo na nduri kiriga ona ngeti ntwandikite hau Fahari Homes gutigirira ati ona ungikorwo ugicoka ku bwana Njoroge ni ugukorwo ukihota ku identify mugunda witu hari uri. So we have made it very easy na tukairiga gutigirira ati ni twa demarcate na ni twa indicate ati mugunda no wa Fahari Homes ona ndo itura riu yothe ni mwe mugunda ucio ni witu ta jira tiriri project ici project ici nigetha mucigure ri hedo njirie ni murugamirira kindu gitagwo credibility. Yes ndreciria atiri na no kwiyuria ndireyuria mukigura mugunda ni muririkanaga ni kwa gucoka mugacoka kwendia ni mwambaga gwika maundu maria mothe mekagwo nigetha ndiga mukorwo muhurire ime mukorwo kuhura ime ithwe tukoragwo twi customer number 1 nigetha tugathie all the due diligence process na itu tukigura mugunda ni tukoragwo gakwa ga thabari karaihu gaitu tondu ni twika nginya historical background check ya kurwa mugunda ucio nginya mai kana mageragira hau a lot of things na tukarora on the soil profile ukonta gukithio konto thiruka tukira turenda tiri fulani tonda handu hahana undu fulani itu tirenda githaka-ini turenda kundu kwina neighbors
itondo no kigura project no kore mugunda ucio na ti accessible kana no kore mugunda ucio ringi hihi hena mai na thitima no hatire na neighbor ne higa iguru. So we really look at a lot of factors gutigirira ati ni twahitukia mugunda ucio uko tukigura. Na number 2 tumekaga sure through verifications nyumo kigura nigetha ona ningioka kugura kwa nyure menye mundu agiria gwika atia mundu banya ate mugunda ni wanyu. Ithu wa mbere twamba gwika kindu gitagwo ni twika search office-ini ya thirikari tugacoka ninge tukaima hau ona tugakorwo tukioriria from the neighbors mugunda ni wao history yagu ehuana atia tugakorwo tukiheoka history ka mugunda ucio wothe nigetha tukirehe muigithia hau ri turamurehe handu turamenya atiriri ti handu heko he na issue ti handu hakaumira issues ti handu moka kuturorwo mugunda ni mwene okire ni gwa maundu ni mahitukirwo ni tugacoka tugatigirira ati ithuĩ mugunda ucio turikanĩtie na mwene na document ĩyo kanini rĩtwa-inĩ ritũ no ndi arero ngona atiriri munana kuringa nginya no haria thirikari ikinyĩtie maundu ma mbegero wa migunda rĩu thiku ici mundangeia mundu maundu no marathi actually nikio maundu marathi maritũhĩtio no nĩ to the advantage ya aigithia. You are right. Nigetha gutigirira even the transaction ĩyo ri ugakora ni kuhota ginya go verify documents very easy so it's simplifying for to our advantage na tugacokia ngatho ni undu wa horo ucio tondu riu the process is becoming seamless koguo igakorwo easier ginya ku identify kindu genuine na kindu gitari genuine na kiuria ni mura incorporate ginya technology technology ni try incorporate actually soon ona thirikari yathie full on athisasa kondo guothe ukora search no rekaga online uri verify aga tu online nduri fatara gutinda ati ugithie registry it will be very 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 easy so undu ngituko twikaga ni atiriri njiro githu tugura migunda maingi mbere ati thaici ungituria mugunda next ure turathie gukorwo tukiendia ni uriku tugukwira ni uriku tukorwo tuna migunda tuigite pending tugurite marito-ini maitu no migunda tutiambitie kumiendia twarikia project ino tukamenya turathie mugunda-ini ucio na tukorwo tuthiete mugunda ucio tukautheria tukauthondeka wega tugatema barabara ugekirwo beacon ukairigwo na ugaikara uguo tutambitie kuwendia ndikoguo ona within that area makao makimenya mugunda ni witu na mundu ina kaisho no agiokia crazy uga atiriri hande na ka boundary issue tugaga solve hindi ko hena boundary issue but we make sure that we involve the right surveyors the right machines gutigira ati twakorwo tukidemarket mugunda witu uria kwagire kugo hindi aboka haha TV ni ukoragwo urikanitie na maundu mothe marabatara documentation na kindu githe kirabatara mugunda giothe tumekaga sure ati mugunda ugigakinya niguo kahaha onea ukorwo uthiete several stages tondu even an office to in a project manager kwa arikanitie na mugunda akahandira andu a sales mugunda okay ha tajira tiriri niki gigituma mundu ungendi advice ngure githioko niki thaici why githioko now wa mbere githioko it's very potential for growth na ungirora the potential ya githioko ri ni very high muno very high na ona ngukwira kaundu kahuthu wicio na ni rorete ukona atiriri kuma twarehe githioko haha ri you have seen several companies dari kana ngimuno mokaga hana makagweta githioko yes but if you remember tukiambia na kithioko na gutiari mundu weciragia ati kithioko no ikinya hali exactly ngiri 8 ndikana niriwe broti ha ngiri 8 na andu makinjuria njoroge niki broti ciagia rahithio yes no ongirora umuthi uyu andu maigirite na njira nene muno na every day ogigira kithioko ndungiga andu mathiete site visit na different companies mathiete on their own yani kithioko ni kundu kwina potential for growth ogira ginya its location is very strategic na nä rakigwire nginya barabara mutongoria wa bũrũri akorwo akĩraunchi mwena ũcio ndĩracerete matũra macio na gwĩ barabara igũkorwo ikĩhingũra matũra macio so kithioko is an area we are expecting gũkorwo grow kana expand rate nene na number 2 the soil profile ya kũndũ kũu nĩ tĩri fertile mũno na nĩ red soil gwĩcira nona harĩa video nĩ tĩri mũtune na nĩ tĩri mũnoru mũno gũkũ nĩ kũndũ ũngĩka farming gaku ya gũkorwo gagika wega muno tondu wa mbere ginya gutire te heho ti kundu ati kwina kiurugari kiingi ni kundu kwina that conducive climate ya gukorwo gika maundu maku na tutinangitie by the brought 50 by 100 mukendia atia tugaciendia na thogora wa 160 no to tu mabura turahe na thogora wa 145,000 no twaruga January tugucokia 160 tondu turaheana offer ya hindi ya mabura hai ni muri flexibility in terms of sizes taru ni kwa need 50 by 100 quarter direda nduthu we are very flexible ono ngenda ika gwitu ni ukorwo kimiona okay
so ona ngenda ikaigire ungena ona cie broti ta gibao we are very flexible tukunyitithaniria cicio the hamwe ni wario horo wa riri site visit na njira ni flexible ni undu wa ko request one aigithia ko igithia makoretwo mageto request magatwira o matingioneka Wednesday tondu site visit yake thioko tuthiaga Wednesday tugakona special site visit Thursday na tugathie Saturday na rucio ni gaka ngitwara andu kithioko na ni free of charge riu turaugire site visit ni undu wa ko request one investors tulithiaga o muthenya ona goku kithioko koguo mwiroreri hinda riro ngioneka we are very flexible no tugutware site visit nigetha wirorere wone mugunda ucio nigetha uhota gukorwo ukidentify brot yaku tinitie brot ya 50 by 100 ungienda quarter tuko tugikunengereria na turaheana offer ya shilingi 15 up to end of December nigetha tondu mwaka ni guthira wathira he mundu koretwo kiuga ni akugura na akorwo ringi hihi akiremererwo kana akorwo hihi ringi akiuga no ekugura agakora ndari aragura na kwe mundu December ni arero ni akugurirwo kiheo ringi hihi ni muciari akiuma diaspora kana ringi spouse akiuma diaspora kero gukurehera gathimu kana ni gukurehera ga PS ni go encourage them area atiriri urirwo kamugunda tondu mugunda nduteaga niguo radu will always appreciate haya tukima dirikani namba yanyu ya thimu by the na mukoragwo ha namba itu ya thimu ni 0704 000 111 0704 000 111 haya ni kifogo mugwanja kifogo inya kifogo emwe ni uko jite ni muri kundu kungi ni mukoragwo na kundu kutiganite kwa migunda to kundu kumwe ni muroraga uhoti wa mundu ari kirikirithania na wendi wake niko kungi mwina kindu twina kindu kundu gwitwo Achievers Gardens makutano ni makutano mara mamwe na masagana brot tutinageti cia muigana wa 50 by 100 na goko ni teri mutune na makutano mamwe waima keno waima theka othie keno we keno rudo kuigira na murango guthie na makoyo warigero sagana he muthiru ko hau nigetha mundu rathi na nyiri na mundu rathi na Embu haria matiganagira wingire turathi na Moya na ku Embu orio hau center iniri mugunda witu we a few kilometers actually is a walking distance kuma hau na thais tutigetie broti nini muno na tuko tukiraunchi project ijero coming week koguo mundu ungienda guthie kwena mugunda guku ni o muthenya ona thais tu haha onea mundu ungienda guthie kwena mugunda uyu no tuhure namba ite ya thimu ya 0704 000 111 Darora kuringana video do uratuonia haria ri this is a highly developed area is a highly developed yes maime hau gate-ine thitima ci hau gate-ine neighbors mari hau na gucina ona even the surrounding kwina neighbors kwina tumite ko theinie tumite to karira very fresh ni handu hega muno na ni red soil ni tiri mutune na ni mugunda mwega muno ungenda gwaka muci waku wa guikara ungenda gutwara muciari handu eguikara wega atekoko akihurwo ni heho ungenda ukorwo ugika farming yaku ya tukurwe tuguku this is the best place na ni ndagika kindu 50 kana 45 kuma Thika town and you can imagine how much a plot ya 50 by 100 irauma kondo gwetwo Thika town we're talking of millions and we are giving you this plot nathogora wa 595,000 50 by 100 na no igwa ni walking distance kuma Makutano town na ne tiri mutune goko ni kiongeka na kuhi kuringana na no urorete andira mwendeirie ambere niki makoretwo magika wa mbere ni kwamba guseto iko akamucia waku no waka waku tondu actually yo ni koretwo raito ria munene muno gutigira ate twakorwo tugiseto in terms of kumenderia ngundu so koguo goko ni kundu giaka mucia waku no seto family yaku na ni handu nginya ngigira mutumia yaku kawira yo muigire kawira hau Makutano akuhiririe muci na yoga kimira ogagithie wira rucini na hwaini wagicoka muci so it's a very nice place for even farming na farming ndamaanisha in terms of kindu gigwitwo urimi wa mahiu na urimi wa memera koguo no urime nyanya ciaku no urime itongoro no ite ngurwe no ite mburi no ite ngoko ciaku cia matumbe cia nyama cia kienyeji so ni kundu kwega muno njoroge ugeka farming. Number 3 no weke your speculation because brot ni rabatira na gikiro kinene muno speculation on other story nawe urakora brot cia 5 kido twina pressure muno
ndone twa makatua na atiriri ndo tuguthoma ngatheti na Kamau tu na farafara ona utika mani maundu marero ne thirikari ate ndona nago kirego kama kisini wako bypass ni gakona igicoka giako ona fara yake no marua ne ndio watikaru farafara yaku makutano ithie Embu ithie Tharaka ithie nginya Meru ni gwikirwo duo ni gwikirwo duo na ndiro ni gwikirwo duo ri migundi yo ni appreciate ni akora tondu riu ri migundi no turari horo wa walking distance kuma hau makutano town so kuma farafara ya guthii na Embu ri is just a few minutes drive mundu alicomoka gwake agioka Nairobi ri agikorwo agicomoka kaingira duo ri ningio kaingira duo eno ngene ya Keno Marua ningio acoko ya Thika super highway ri mino na andu nimekwenja kurira Nairobi actually igokoro very fast na uri huthagira dakika nini kuma makutano goka mushimane wa Nairobi mona ndireka gari search yaku online ndirona wikite maundu megi horo wa economics na economy yani maundu megi horo wa economics tajiro horo wa land economics in terms ya riri ngigithia uri gikoro na tangiri cia kwa magana meri niki ngigituma unjire njigithie mugunda-ini handu ha biashara ingi wa mbere na gukuhe example ugithie woe tofia wigirire ngari no menya na Uber ikoheage rege 5,000 muthenya na rimwe akora ni mugianire no ria wena ndirakurehera at the end of the day ugithi woe value ya ngari iyo mbeca iri gukorwo ihutherite iguthirwo ne nyitirwo wirwo ni kiria ngatia but at the end of the day ukora ngari iyo ni depreciate tumeheaga about 20% depreciation paya so wa lose 20% value ya ngari iyo ona ugithi umirute ya ditha ici osoke ugeni ukomicokia ugimicokia no wike trade-in ugire ile uma nayo ukuongera bia na ngari uma nayo wakinya Nairobi wacoka gucio ndekite gutiro ndekite no mugunda ungirora the appreciation mugunda do affectago ni kintu tutaga inflation rate no shiringi na nego iracia rito fact no we distress niwe wetikire kugwagwa thogora kendia na haraka niwe wetikire kugwagwa rigito ni nda dispose na ihenya no mugunda we always appreciate na degi affect on kintu taga inflation rate ate tori okoraga shiringi oge shiringi omothe miga nyomba ri shiringi ne depreciate ka value kana ne purchasing power ne thiaga thi koguo ogeheo ngiri tha ici na next year wero mihuthire ore oge mihuthira omothe na next year okora next year ndego ina value ne so ni kwenda encourage na mundu ringi komeira bia ciake mikondoro-ini itondo tugisema ina muciari gakwira toto ndiko igira ndiraigeire nego mu encourage akoro keigira na gafuroti haya ni jowe na kindu kingi kundu kugire kukogewe na kindu na no nyenda gucokera namba ya thimo namba itu ya thimo ungenda guthi site visit kule mwana wa makutano na ni free of charge tutirari hiyo nake na ni o muthenya ni 0704 000 111 0704 000 na hondo kana kindu kuma kule mwana wa Juja kodo gwetwa Athi Juja farm Athi o Juja farm oituruka mwana wa Athi onda wa mbere wikure mwana wa Athi tirigete na ikigecia concrete wega muno kauko ari na ku red soil na twata mudo ni red soil na ocio we Athi turedi na thogora wa 695,000 bei ni rajira ni prime 695 ogana kinya 695 ne thutha wa Athi shopping center na to inoge turedia 499,000 take us through wa 695 uraima ogwo ndike no wa 495 oyo wa 499 ri wa 695 ri we thutha wa Athi shopping center na gwo wa 499 we handu hetagwo mukoyo-ini ha ni tuke ha Athi ni kike gituma ujire thie Athi wa mbere Athi ni guseto gwaka mucie waku na as we speak matinga me farafara gwo cio video ni nona matinga me maumeta handu hetagwo Juja farm maikorokete na Athi na farafara iyo enge ya kuma kundu gwitwo Gatuanyaga ukana kundu gwitwo Monyo iyo already na yotama king ne thiete na mbere so farafara ici idea rifati go connect kuma ate wethika Garissa highway handu hetagwo Gatuanyaga ndufati gutindo gicoka na Thika no turikirie umire Komo umire Juja farm umirire kuri mwana wa Juja farm umirire Juja haya umetana goko gwo kria Jos kana metero maundu kurajira he undu ngegera umete na Thika Garissa road ri Thika Garissa we haria Gatuanyaga ri no turiki farafara uri rathondekwo ri ona cia nyitana ri uringagire hau ukaumira Juja farm ukaumirira Juja town no henegire kirurami ru ndorira jam ya Thika town no rira Thika town uri rengagira hau ukaumirira Juja
Kwa tuge ngumite Githioko na ngukaga Nairobi na ndiretigera ndero Thika town thiini iri ni kunyitanu actually tugethi site visit tuhuthira ndaika nyingi muno Thika town tondu kwina ngari nyingi na congestion riu na hefa regere kirorami kuma handu hetagwo Kamakis haria kona igereire Green Valley kundu gwetagwo Kiratina ithige Kumari yakinya Kumari ndego kiringo hau Juja Farm ngoma tupu riu rire kirorami kuma hau haria kona ethie Kiratina Kumari ethie umire Juja Farm meaning riu ikorwo githina Mombasa Road nduritira ona gicoka ninge Juja we Juja Farm handu gucoka Juja ndugucoka na kou uguthi umire haria kona umirira kona ukorwo ugicoka na Mombasa Road so Juja Farm ikoretwo very strategic for even settling koguo mundu retha handu ha gwaka muciĩ wake goko Juja Farm ni prime na even for speculation tondu ndigukorwo ikiongerera value na gikiro kinene muno so anybody who is looking for speculation na guthondeka mbia cia na ihenya ukaigirire broti goko na Juja Farm taru na tugethi gwetha migunda twira gwatiriri no migunda Juja Farm ni guthirira thira iyo ni tamu ile huthikaga kundu kou meaning migunda ya gutinangia ndigukorwo ti meigi no guri ku mundu agurite na gukwenderia ru ninge goro na gukwenderia ru goro so koguo migunda ndirakorwo kiambatira gikiro kinene muno na be istoko tukihana haha Njoroge ogikorwo tari na mbeca ici ciothe ri to very flexible mundu agetigirire fara tondu wakigweta 695 naguo kunyitanite hata kuigwa cie nyingi muno exactly na nikio nie nikarenjaga mwiroreri ngamwira atiriri mwiroreri ndukaririe kuraihu na ndukoririe kiuria kuraihu ukakure gwitu office tuikare thi twaranirie nigetha utwire atiriri ni ndario kana ingienda tuguteithiko na we are very flexible na tuthikagiriria na tugatigirira ati uria muigithia korwo akiririria kana uria angikorwo akienda tutwarane nake tukorwo tugitwarana odano na muigithia wana korwo tumuhete mieri 6 mieri 6 yathira wakora ndarikitie kuriha na rĩu tufia toke handu tukwamite no ni aratanya heka bonus karuma handu agatwira atiriri no muhe an extra 1 month ngoro gikatia ngirikia kuriha na tugakorwo tu flexible tukamira atiri we don't have a problem ore twaririe tukiambia gathabari gaka ri ona riu haha oguo ri ukatwaranirie na twike atia tugie a way forward so negurikani mwiroreri namba itu ya thimu ngenda guthi site visit in any of our 3 projects yo ndagweta cia Kithioko Makutano na Juja namba itu ya thimu ni 0704 000 111 0704 000 na mundu wothe we diaspora na mbeyo ina WhatsApp ungimihura na WhatsApp ne kuingira ungituma message hau ne kuingira ona mundu ungienda twaraniri nake wana uga hau ndona munana na nyende kwarira munana ha tukirekeria ndenda twike atiriri mundu gwetwa munana twike summary uturutie Githioko uri turekeria Juja athi niguo ni gocokera broti cia mwana wa Githioko it's a very nice project a very beautiful one ni handu Njoroge nayo ungithione mugunda ucio ni ukonjira munana 100 care na trade na thogora wa 160 no turahena offer currently tukendi na thogora wa 145,000 niguo na rucio ni gakorwo ngitwara ado site visit kule mwena wa Githioko na ni free of charge na oho oikondo koneka muthenya wa rucio mithenya no engi ungienda gutwarwo Monday wenda gutwarwo Tuesday to very flexible to na daily site visits no to gutwara broti sindi semu igana wa 50 by 100 ugituhuria namba yo ito ya thimu ya 0704 000 111 uge ni wenda guthie kuona broti ici tuko tugigutwara oho tuna broti kule mwena wa Makutano ile turendi na thogora wa 595,000 broti ci handu hega muno tuirigite wega ciina mai ciina thitima kwina neighbors na site visit ne o muthenya o riria ungienda tugutware ungienda guthie ona benda ko ngihena 0704 000 111 0704 000 111 ungimehura tuko tugutwara site visit na kule mwena wa Juja Farm tuthiaga nakuo every single day na migunda itona ona kurite bure yothe raura ni accessible Njoroge no turaingira mugunda na gakorwo kiona kia na tuirigite na ikinge cia concrete wega na migunda no ito yothe tugatigirira ati ina farafara ni tutemete farafara wega ni kwina neighbors na ni kodo strategic so koguo mundu ngenda guthiko ku mwena wa Juja ni free of charge tutirari he onaki ni o muthenya haya tukirikia ri mwaka ni guthira urathira ndio kuwa pili yako kuri andu aria hi mundu arona mwaka ni wathira na ni aregwa guoya wata guthira atari na kindu eririre
wa mbere ni kwamba ku appreciate ati ni tuonete investors makoretwo magioka na kona investors ni akorwo akienjoy kana akorwo aki appreciate ati mwaka ucio donathio uguo kana mwaka ucio donathira uguo tondu kaingi Njoroge mwaka ukiambia twambagia na notebook na karamu na kaingi no githie tukirugia mwaka kesha ithuothe tukorwo na gafuku na karamu handu kwandika resolution ati warugi wira mwathani nie ndirenda gwika nona including myself na ningwenda kwira mwiroreri ndimwire ati all is not lost kaida gatigarite no tukuhe kamweke uke na kanyamu karia kanini winako na wambie thabarĩ ya gukorwo ukigwatira broti na guko gwito possession ya bagia immediately ito tata icio urakora he muciari ringi ura struggle tondu kimona kirorete next year kana kiraru agese ke reu ona thai ona le mararu thai ici kwa muhano no aikara gacingo ararigwo kimona kiaru agikira ikaragako koguo ni wega gukorwo ukiigira kanyamu nigetha hihi no ugithio wake kamuci hau no mokire gakiubu hau uguo nigetha akorwo ringi ona akiana kanyamu ena kanyumba gake separate. Thank you. Namba ya thimu koguo nigwe encourage mwiroreri ndugatikire gutigwo na thutha tuhure namba itu ya thimu niyo 0704 000 111 0704 000 111. Thank you muno. Mathaa makwa ni mathira mundu gwitwo Munana ni wiroragira mubira ni ndiroragira timu ingihurwo bao 8 kwa noti ugiuga niki ara tuthingihota gukia Harambee Stars re marahotirwo bao 8 kwa noti ngucani ya kiura tamagitha kana Senegal ndoni na ma maundu mara tuko tukariria haria twina timu ya Bitika iharo-ini niguo nani ungejitekeria no geithie timu yakwa itago Murera All Stars. Yes. Na mundu magire maimirira mayo nigetha tukamianirira guko tini wa Bitika iharo-ini tondu tuko na promotirwo ligi-ini no ti Kenya Premier League ligi cia county koguo ni makoma gethi ko Murera All Stars. Thank you muno asante tumana mundu gwitwo Munana shabiki wa timu gwitwo Murera All Stars na no CEO wa kambuni ya wendi ya migunda itago Fahari Homes mo memerekia murihire wirira guthi gwikira kanyatha nigetha na ndute nguo ici twikire nguo cia mathako tuthie haria kiharu-ini kia Inoro Rushini Stadium nigetha twacemani na mundu gwitwo Festus Lango o ni captain so gicemani na Super Lady Super tandika kurira hau kigo Super tawo mugera wa Karuiro twarire cingihora mathako na muno hau hathoni icio turacambithirio bururi timu ya mubira wa maguru kigutho bao 8 kwa noti ni timu ya Senegal gucini ya kiura tatwakararia yakarega tari kura. Good morning.